Howardson rongpi wo seeking korat trok arni pini arni anta ahem cheleledet wo signifying korat trok si arni adaba por phai trok sira chitima por molompen NHI DCL atup National Highway Reservation ka parlo ponalong an aviation asai kedempon Choki hola higher secondary school pen higher secondary asalalo 100% pass ang thek kilong pon AP Chelsea pen Langfair constituency arlo sartherong hang arong along chirok to gamai kipatopon Nijang Karbianglong Amria Haver umbanai arong amiker hoping rong pila pen Priscilla Singer pi ausupo adagwam Howardson rong pi arda kretroxi kidamdang wo signifying kora trok arni hempen barjoisi pini arni anta thangna Abirta awe labena me thanga hem nang chuleledet Howardson rong pike kidamtang achiklo HSLC asalang tokdunsi ang thek ke memede rajok mate fail de rajok alangli puthot umpanai high school along admission kendun thujiaphan kasiksak tokowa joksi halakmen damjuisi pini arni anta hem chuleledet pusi api apotum pen pachini pon tebok terai Havar arada toma phan tami chirapchito dun pen puthot labang samuni da phan ahem kapachili thujiaphan tami api apo mate hem tu nisi pen kachuningri patopono labang samunit mate lisumar sophan komanet heglong puluti 8099425003 lapen 9954506131 lapen 9957357758 lapen 7099585982 lasa phone number along nang humrira nang bachini ikthapusi kachuningri patopon humson be report Karbi Daily News la nili supo bang hemben kedam jo athe bang jala hello la kedam tang chuneng pen ta labang so kisu mate lapu kamatha un e kisu mental problem lapu son se le nilitum longkon lo ase hala su pen nilitum duai dari nilitum doktor ito ating pen nilitum ilo ase lamang super ni tum se lang bom ben se aki kom je thek long lo seta me ineng le thought tha lamang so ki su awe nang ro I ke la hello a phangsi bang ke la pineng rizola exam metric tok dun lo fail det lo la se la fail det seta ne ke dun thui puse au so bang ki pulo seta me ni tum bang khoros awe dunang nelo pusi ni tum ape lepan ke apu ni tum chingki chingwai kan si ni tum bangso so phan pulo sita lanta kroi kre det lo au so ki thek si kar I po ki thek ang tum kere kang tum mang bang ason kar I duko ase ni tum matha lo chingwai lo je la bangso so la puson se kar I po jat sita dam pina admission and pidam nang pusi nilitum hempen barlo lase hala dag dam lo ala headmaster lapen ke inu teacher alang tum bahani phan chetong dam lo hadak chingki chingwai lo alang tum bang pulo je labang so phan dam tangang bong an si nang tum phan ke aporng pichor lo athema all subjects se fail thai apo nang tum se ke lang se akimelo usi alang tum ba headmaster chenil tum phanang pulo mo nang li ape mbakle nang li apo bang mathara mo wang thujom not usi alang li bang nang pulo la se neli tum ngan su chingki chengwai pen se non aphi dam thunang pu ki pu thulo an ka hala swar ni abang emison en long le dera porsi non aphi bang ke kroi kroi det lo lalo hala pen ke hala kiso bang ta chunenga kiso nang kom lo sita pinenga bang ke hala mangso tension bang nang tu thuko ko marsi non ke hala pen bat bom lo pen kat bom lo ni phli an lo miniat ni an komantuar ni pelai kedam ke bat kale ni phliar ni lo ni phli lo ni phli pinian ni phli kipling lo
hala ni thomer ni bang ke wang bom idok pen be pen wang bom angge admission ke pipe pembetong itu mah mate kilong le pesan selong le admission admission kilong le bu bang ke long le lo bu bang ke nang pupe sita admission ji bu tang ten nang lik sing hor nai athau so bang asap mental ala problem do ko po sekolah gitu da umpana high school Rong Pirbi pen la horizon adak wo signifying kora truck arni National Highway and Infrastructures Development Corporation Limited made NHI DCL atumpen National Highway Reservation kaparlo kulat kedo ahem sai hem pen jenglok ason katharli asai kedeng pon mate aviation asai ki claim pon bangsolong koman ni kan hongdun atum tadu sida reserve ke parlo anke kerap mate compensation ke pipon thekthelo puta NHI DCL Secretary Manager Rajiv Katiala hinpen rada tumaphan thanpachini pon lasi komane kana hokdun atum anda bangso arona teng kroisi thangkapa siksak don puke madu talam ki bidun neputa NHI DCL Manager Secretary pen nije pon lapen bangso sai kichun pamejia phan pupen IAS APS lapen border force atum anta nangchirap nangchito dunsi aviation asai abang pachun ponlong loputa manager secretary pen pherangkia theino thanbachini pon hidi biben Wilson Berry reports Karbi Telenews बताया जा रहा है सेंट्रल लाइन से 15 मीटर दोनों साइड और ये आज्ञा से किया जा रहा है डीसी की आज्ञा और लैंड अथॉरिटीज की आज्ञा के बाद सर ये चले गए कहाँ से काम शुरू किया ये तलाई से लेके लॉरी जान से लेके नीचे मान जा रहा है सर जो ये भी अभियोग हो रहा है कि कंपटीशन कुछ भी नहीं मिला है लोगों को नहीं मिलेगा एनक्रोचमेंट को कंपनसेशन नहीं मिलता है जब हम लैंड खरीदेंगे उसके आगे 15 मीटर के आगे तो कंपनसेशन मिलेगा तो आज जो सर इलेक्शन हो रहा है उसका कोई कंपटीशन मिलने वाला नहीं है इसका क्योंकि ये सरकारी भूमि है जी हाँ ये सरकारी patumi wo signifying kora troxy arni Assam Higher Secondary Education Council mate AHS EC atumpen HS results mate second year asarlang ang thek mate results pangdak ponlo lasalong lakhain kora pho nilip constituency ka parlo choki hola Higher Secondary School along penta Assam Higher Secondary Education Council asarlang along bang ingora sirkep an students atum HS second year final exam bidunlo Dr. Ranjit Rohang Chokihola Higher Secondary Principal Pen Nang Pachuni Duna Thinki Labang Sosar Nang Ang Tekalong First Division Bang Troxy Lapen Second Division Bang Inkoy Lapen Third Division Bang Hini Kadu Kawe Bang Inkora Sirkep Students Atumta HS Asarlang Undun Pamelu Pusi Perangkia Thino Klarda Galam Thi Than Pachini Pono Langdame Kapre College Higher Secondary along punon percentage ke kaita komdun hekpen admission kelong dunde students atum side titi mota isi kamang hu dame me abangke HSLC mate matrix exam ahut third division pen ke pass student atum percentage ki juma join hi pen kapre college Higher Secondary along admission kelong dunde a student atum nitum ladak choki hola Higher Secondary School along admission nangken dun student atum si non HS final results ahut ke first division second division kelong dun ki isi ningarong meme mate manghu meme binonglo kopiapot si choki hola Higher Secondary School pen 100% results kelong dun lo pulote laki isi than mangatum students atum aphan loke than kachipaduk piga join pen si non ang thek kelong lo mate kachipaduk ale kelong lo Laban Principal Dr. Ranjit Rohang hin pen Prabjit pen kichori ahem haihu kelang dunji aphan lapen mesenavar sai kedeng bonji aphan nilip MSc Pavitra Rongpi lapen CM Dr. Tulira Rohang atu aphan kachuningli ponpadu choki hola pen bijorong report Karbi Telenews Sangdeng kewan non lapini 7 jon peneng lethos tame farjon kelong do na tum sidame maximum tum ke second la panadhek tum ke third la pe inu bahni tum first division do la sini tum bang ke third division so mar tum si second la pen first sangdeng si kewan do la si nilihin bang ke matham dambang ke la ki si great achievement great success pu si nilihin pen jong dam Guwahati Cotton College long ke 80% student a percentage awe putil tum pon pe amasi ke ponte 80% putil tum ke automatically first division ke do wek po letter mark ke long do wek po distinction ke mari do wek po sitame dak ne tum chukala Higher Secondary School long bang ke la pukali dat dak bang ke third division student second division student atum si omona atum phansi aku ne tum bang ke staff atum
ke than cepaduk pen third division second division tempan first ke wan asi teaching staff tempan choro nang ji atum cepaduk pek so ke cepaduk ajok si pini lah sat lang ang text me me ponsen lo ke online pen si class ken en lo awedet tempan bang ke hut pen dak wang po hut pen si notes pini lu don po an pen si papa charlie pon social science lesson usumartum history lesson tame ki pangvu masih asap usumartum ki board seme nili board ipon lop da pening bang letter marks sociology ke long bang wismi nili chematha dam la sapo li dam de cholang la sin li la sodim ke palle dam je pha nili seme board ipon po আমি কষ্টৰ ফল পাইছোঁ আমাক ইমানেই লাগে কিন্তু আশা কৰিছোঁ অহা বছৰ যাতে আৰু ভাল হয় আৰু এইখিনি সফলতাৰ আঁৰত আমাৰ যথেষ্টখিনি কষ্ট আছে আমাৰ সন্মানীয় প্ৰিন্সিপাল ছাৰ যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে তেওঁ দিন ৰাত এক কৰি হ'লেও তেখেতে ষ্টুডেণ্টকো কেয়াৰ লয় তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছকৰ লগত আলোচনা কৰে আমাৰ লগতো আলোচনা কৰে আমি কেনেকৈ মানে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ সেইটোৰ বিষয়ে আমাৰ সঘনাই মিটিং হৈ থাকে আমি ক্লাছৰুমতো আলোচনা কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক প্ৰায়ে মানে ইউনিট টেষ্ট লোৱা হয় আৰু যিবিলাক ধৰক আমি যেতিয়া ইভালুৱেট কৰোঁ তেওঁলোকক ইউনিট টেষ্ট লোৱাৰ পিছত প্ৰথম ইউনিটটো বেয়া হ'লেও পিছতো আকৌ ইম্প্ৰুভ হয় তেনেকৈ আমি তেওঁলোকক কেয়াৰ লৈ লাষ্টত আজি আমি ইমানখিনি সফলতা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ Patumi wo signify gora troxy arni lakha crazy langfair constituency ka parlo phong hidia hawer arlo sarthe ronghang arong ipchol sia hin pen chirok toka mai ki padoda labang sahut konrong pia hin pen pherang kya thino kapachini duna tengki kosonsi khailongri chipa jopon theji mapu laben phong hidia hawer ke none prang mp election ke bangge ipchol sia songsi pangtang dun po laben hawer tinda kongrongpi humni dam edji laben ajha ka tumki epchol siaphan laben 6 shedel pukachini ne atumta dokok ta hai lasia rong tinta humni dam etsi than bachini dam jiputa nang bachini dun laben hapu doramla na thuta raikom saikhya tum epchol si klembang phu atuma phan aron repen kenep kangnang aron repen hem kangsam ke benga atuma phan prabjin pen lonangji laben jongsi loli puloti akaprega sai tami dengpo nang ko popusi nang bachini dun volongkama jipen jirsong sina report Karbi Daily News. Lanon MEC kedam tang bangke. Labang so khong hidia area bangke ni tum ki ong dung bangke. APSLC kali lang tum si ki ong. Asi pini pen bangke tum cherok to ma gi bipon bangala hello. Ni tum pu pen ni tum che hang si khei ki sung lo. La pen ke khei ki vir lo. I tum long ki sung nang le tang lo kwa lam ni tum jing ki je than pon si pini ki ong dung. Dak khong hidiara tatum sampatharara tatum ini chetong si chingki chingwai lo lake nilitum pini kyongdung harbi solang dora thotamitum chulning rilo labang soki sung longke itum karbi khei panake party chelang li pin pen itum halabang soki sung longke itum cherap chetu dunangji lapen itum all party hisdar conference mate APSLC tum karbiang long atokanu ke do an APSLC ta pinila dak hong hidi mate dak sampothar APS tum le kan ye chat pokalilo lapen itum hoita ni yelo je lake kaddo ka be APSLC to ban yelo le latum aphan aron ripen ke nep aron ripen ke beng aron ripen kisung ki piapot lake alang litum phan ke prabjin pen yong si alang phan lo le pulutang te ni tumke pilo pulutang ke aka break asai ta mi tumke deng ponang kokji ta pen deng ponji ni tumke athelang tum ta piso asodo alang tumke cholong lege ju nong le kwalo ne apiso samar ke chiru hang ju hang hai di lake pini alang itum ke sung alang itum si ke sung pukalilo itum khei si ke sung lo karbihan si ke sung lo pomen pen ni tum ningdug lo ta pe alang itum adiman ta itum adimak long dam si pele dam lo pehadak atum phan itum arjulo ni tum phan po anje nang ka oinai ni tum phan aju pupe phirlu pupe ni tu mek jang long le no jang long le di habit lok se ke pitu nang lan chota kali alang li tuam phan nep ing nang si la pena konon ke nep gilang bang pharo si nep lang buji pu bodi non bang pharo si nep lang buji pu pi phan bang pharo si nep poke ko pi phan si bang pharo si nep po la si bang pharo si ke nep ga phelam lo ke nep tang tum phan ta me alai tum prap jin pe ke loi phan jin chuning ri lo jong si alai tum phanang lo le pulo tang te ni tum ta sai ga prek deng nang ko
nang le ingdeng krehini lapen de graduation nang deng ki untang lama jongsen nang le ingdeng krehini lapen graduation nang deng ki untang lapen nang le thang na dabo reng war cyclem klang bolte nang le phan Abirta ke medo Tarsadia Foundation Tai Trust along field worker lapente medical project inghoi hini kapapleng jia phat nihangkar bianglong apun ke chok ariso akenang sot labangso awar sai keme kachodeng non jila pente angton pen kachini jia phan aber ki bipon anambar lapente gmail along humrek non